postoji li život na drugom Da li američka vlada skriva... Što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Dobar dan, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi koji s nestrpljenjem očekujete ovu našu jednu jedinstvenu eksploru. Korado, dobar dan. Dobar dan. Pa nije jedinstvena, svijet je pun emisija tog tipa. Ja ne znam ni za jednu drugu koja je ni blizu ovakvim temama, a da je razumiju svi oni koji govore našim jezikom. Kako si inače? Ja srećem te, ali evo, u zadnjih nekoliko dana smo se susreli, ali nikako da te pitam kako si. Onako ljudski. Apsolutno neispavano. Završeno nam je radionice sa djecom kampus i nisu spali oni, nismo spali mi. Bilo je. I onaj dio koji smo trebali odraditi od praktičnog rada, padala je kiša skoro cijelo vrijeme. Izuzetno teško je bilo. Čija djeca su to sad? Koja? Kakva? Što? Koji je uzrast? Hrvatsko-slovenske škole na talijanskom jeziku. Jedan projekt koji zove Per le eccellenze scientifiche. Jedan uzrast? Jako interesantan. 7., 8. razred. Inače je jako interesantan projekt. Šteta što nema za hrvatske škole nešto tako. Na talijanskom je predavanje? Velika većina je na talijanskom, osim predavanje iznenađenja koje je na engleskom i to je držao jedan ornitolog, engleski jako dobar, tako da je Paul Castle odradio jedno fantastično predavanje o zašto biti birder i onda posebno se osvrnuo na antenal. Da mi u stvari nemamo pojma u Istri što imamo tu. Dobro, ali birdwatching u Engleskoj je nacionalni sport. Toliko da su to podijelili fino, pa imaš od birdwatchera do birdera. Ima toga. Uglavnom, Hrvatska je pravo mjesto za se time baviti ako hoće. Na kraju on se preselio u Hrvatsku radi ptica, ne radi nas. Da. Idemo mi sad sa našim temama uobičajenim. Nekako smo, ili najjednostavnije, s obzirom da dobivamo jako velik broj vaših upita, Korado naravno u međuvremenu skida i šalje mi sve one teme od iznimne važnosti za svjetsku znanstvenu zajednicu, pa ćemo početi sa svemirom i jednim projektom Kosmos 482, ruski projekt, ruska letjelica koja je daleke 1972. godine poletjela sa Bajkonura i nije se, to je bio projekt vezan za Veneru. I promašila Veneru. I kako se sad dogodilo da od 1972. godine je sad uspjela pasti u Indijski ocean, zapadno od Džakarte i u tom očekivanju i nestrpljenju gdje će pasti, bili su u međuvremenu razvijeni svi mogući scenariji. Ja se nadam da će past kod nas negdje. Šteta, ona je bila napravljena da može proći kroz atmosferu Venere i spusti se cijela. Tako da tenk je prema njoj tratinčica. Koliki se to omjeri? Nije, to je nešto manje od ovog stola je. 500 kila. Ali kad pogledaš oklope od kojih je napravljena... Titanij ima ispred. Ne, Rusi su bakelit stavljali u to vrijeme. I onda radile su rakete, sonde su ulazile, a tehnologija je bila izuzetno čudna u smislu da oni su nemoguće radili. Znači oni bi napravili sonde, onda bi stali pedalj debeli bakelit na okolo, pa neka proba izgoriti do kraja. Ti ne možeš da ga kuriš koliko hoćeš, ne možeš prokuriti bakelit jer ti on se napuša, napravi ugljeničnu spužvu i štiti onaj drugi, smrdi poslije mila majko, ali funkcionira. Jako što sam projekt, te Venere, sve su bile super, to je bio vrhunac 70. godine ruske kosmonautike, tako da malo su bili piss off jer nisu uspjeli na mjesec doći prvi, ali ovo je jedna dobra sonda i zakazao je. Motor nije otišla na okolica. Šta se dešava? Sonda se vrti i vraća se svako toliko uvijek na mjesto od kud je ispaljena.
i zemlja se vrti i treba se trefiti da se istovremeno nađu i zemlja i sonda sa mjesta ispaljivanja i to se desilo tu. Ja sam se nadao neće pasti u more, da je uspijemo sačuvati, da završi da ode u muzej. Od 72. do danas je prošlo 50 godina. Ono se vrti, nema potrebe, ona je nije u vakuumu potpuno, ali recimo da je u skoro vakuumu i vrti se. Ali jedan dio ljudi koji su to pratili očekivaju da će se raspasti ulaskom u našu atmosferu, poput svega ostaloga što ulazi. Ne, ona nije jedan komad, ima tih komada dosta. Ovaj dio, solarni paneli, taj kekasti, mekasti dio, to se raspao, ali ima ovaj dio koji se treba spustiti na venerinu površinu, taj je građen tako da njemu to nije bilo niš problem. I ona je sad pala u komadu. Ona je pala u komadu. I otprilike, s obzirom da je pala sad upravo, jel se zna, hoće ići po nju, hoće je tražiti, na koju dubinu je pala lokacija? Ne znamo to. Znači, onaj dio koji znaš da postoje sigurno satelitske snimke koje nemamo, da postoje akustične snimke američkih veleposlanstvama koje nam ne daju i da oni vjerojatno mogu izračunati gdje je pala. Ako je to neka upotrebljiva dubina, moglo bi se početi tražiti, ali mora biti i neki interes koji je trenutno malo veći. Amerikanci trenutno si traže di su im avioni u moru, pa imaju sve podmornice zauzete da to izvuku van da ne bi neko išao gledat. Da, Roskosmos je objavio da je pala, to znači da još uvijek postoji, nismo dugo čuli za njega. Oni su dosta u velikim problemima. Znači, dio radnika je unovačen, su oni svi vojno osoblje. I neko je zaključio svi koji ne trebaju na front. I oni nisu naučeni. Naprosto to pošalješ nekoga koji nije za to, nije dobra ideja. Nije jedan poslati ljude, to se ne radi. Onaj dio koji Roskosmos ima probleme. Financije su im skinuli. Nije pitanje samo ljude da im šalju u rat, nego jako su izrezane financije. Pa zato i kažem, u nekim drugim vremenima Sovjetskog saveza ili one rane Rusije s početka milenija, možda bi upravo oni išli tražiti taj svoj Kosmos 482. Sad imaju vjerojatno pametnija posla. Ono je muzejska vrijednost. Unutra nema tehnologije koje ti trebaš vidjeti da biš bio pametniji. Znači, to je tehnologija koja je sva poznata, ali ta sonda, kada bi mogli je imati u muzeju, je muzejski primjerak. Da. S druge strane, projekt NASA Psycho, koji, dakle, sonda koja ide prema asteroidu, u međuvremenu, govorili smo o tome u emisiji, potisnici ne funkcioniraju, pa ako se ne bi bilo loše da malo pojasnimo kako uopće funkcioniraju ti potisnici i kako ta mehanika zapravo funkcionira na sondi. No, skoro nema mehanike. Ovo je ionski pogon. Znači, raketni motori na koje smo mi navikli gledati na kemijsko gorivo imaju taj impuls koji je strašan. Znači, pričamo o nečemu gdje jedan raketni motor ima snagu desetine svih onih motora jumbo jeta. Znači, na kraju jedan taj motor izgara skoro pola tone goriva oksidatora u sekundi. Znači, snage ne fali. Ali u svemiru ti to ne znači puno, jer je korisnost tog motora mala. I onda je bilo pitanje kako napraviti nešto da ima visoku korisnost. Ja ću sad opet pojednostavljivati jako. Recimo da su došli na ideju kao što nekad radile one cijevi triode. Znači ovdje imaš ispaljuje... Elektronske cijevi. Da, otvorene. Ovdje ispaljuješ, ali ne u ovom slučaju elektrone, nego ispaljuješ ione, ubrzavaš ih u električnom polju i ispaljuješ velikom brzinom van. Koliki je potusak? Izuzetno mali, ali je konstantan. I treba ti samo struja i plin. I ono što se desilo da je njima zakazalo neki ventil koji upravlja sa plinom. Koriste ksenon i ne znam da su uopće našli 1 tonu ksenona za zgurat unutra, ali imaš jedan
rezervar, plin se ionizira, ioni se spaljuju velikom brzinom i ne samo ioni, jer kad biš ispaljivao samo plus, sonda bi ti se negativno elektrizirala strašno. I onda ima jedan prstom, za njima ispaljuješ elektrone. Tako da ne bi ti ostao naboj sonde totalno neki ludi. I taj dio imaju problema sa glupim ventilom. Vjerojatno nisu izgubili plin. Ako da, onda će biti zaplakati. Sonda Psycho je ključna za razumjeti metalne asteroide. Znači, ovo je jako važan projekt. Taj potisnik mora imati izuzetnu korisnost, bez obzira na veličinu, zato što se sve to događa u vakuumu. Znaš šta, i da i ne. On ima korisnost veću od ovih drugih motora, ali korisnost je ovisi kod raketa o brzini kretanja. Što ideš brže, korisnosti raste, ali samo do jedne razine, jer i to ovisi o brzini s kojom ispaljuješ plinove. Jednog trenutka više ne možeš napraviti niš jer nemaš brzinu ispaljivanja, moraš mijenjati tip motora. I onda, ako hoćeš otići velike brzine, moraš ispaljivati svjetlo. Znači ti ne možeš ubrzati plin. Ali to još ne radimo. Čak i da. Preko recimo ove sonde koje imaju jedra, da. Zato što su... Koje koriste sunčev vjetar? Sunčev vjetar je jedan drugi izraz za protone. Koriste sunčevo svjetlo. I odbijaju svjetlo i pritisak postoji, izuzetno su lagalni, imati 20 kvadratnih metara ove za probe. I Japanci su probali, Amerikanci i stvar radi. Jedno što bi jedro trebalo biti naprosto kolosalno za moći imati neku akceleraciju kako spada. Koliko će takvo jedro izdržati u surovim uvjetima u kojima sonda putuje? Zavisi kojom brzinom putuje. Znači, dok god puteš sa brzinama koje nisu jako velike, u smislu jako velike, tipa 1000 km u sekundi, to jedro i nije toliko opterećeno. Ne, ali mislio sam s obzirom na sve one meteorite i... Toga imam malo. Znači, taj meteorit napravi rupicu od milimetra na tom jedru i nikome niš. To je nebitno. Znači, ideja je bila da kad trebamo poslati sondu, da vidi šta je Proxima Centauri, Alpha Centauri, neka od tih bliskih zvijezda, Tau, Ceti. Napraviti jedno veliko jedro, malu sondu, gurat je najprije sa laserima, a onda je dati da je gura sunce. Onda je pitanje da li uopće treba jedro. Jer mi sad znamo da možemo koristiti magnetsko polje i nešto što su fiktivna jedra. Znači ne mora biti fizički jedro, to može biti oblak plina koji služi za guranje. Niš od toga nismo isprobali. Znači napravljeno je u komori jednoj velikoj 10-metarskoj za vidjeti da li smo u stanju proizvesti oblak koji je magnetskim poljem vezan na sondu, kojeg sunčev vjetar ne može otpuhati. I onda on služi kao jedro. I on služi kao jedro. Ali ono što je što si dalje od sunca, pritisak je manji i on se sam napuše, tako da akceleracija konstantna. Onda je jedro veće. Da jedro je veće, ali akceleracija je konstantna, jako štos. I to je nešto za putovanje, ali i dalje smo put do najbliže zvijezde 5-10 tisuća godina. Često u emisiji znamo spomenuti Lagrangeove točke i uopće taj prostor koji se nalazi otprilike tamo gdje je Zemlja, ali s druge strane Sunca. Tako da je to relativno teško za istražiti i to je pitanje inače. Nema njih više tih točaka i svaki planet ima svoje. Ne, ali htio sam samo reći da je to pitanje našeg eksplorijanca. Gle, ako gravitaciju si zamislimo kao ne u 3D, nego u 2 dimenzije. I onda imamo ovaj stol, recimo da je površina bez ičega. I onda mi dodamo sunce. I taj stol se ulegne zato što je sunce deformiralo prostor vrijeme na tom mjestu. I onda dodamo zemlju
I ona je napravila udobinu i vrti se okolo, ali nije napravila jednu. Znači, Zemlja i Sunce su tako deformirali prostor da postoje neke male udubine. Između njih, iza njih, bočno, straga i taj dio se zove Lagrangeove točke. Znači, ti možeš parkirati nešto tamo. Znači, ako ja parkiram na 60 stupnjeva od Sunca Zemlju, ja tamo imam jednu malu udubinu. I ako nešto parkiram, to će mi ostati više manje tamo. Više manje nije perfektno. To isto važi ako idem prema Suncu ispred, neću naći udubinu, ću naći malu izbočinu. Ali je relativno stabilan vrh, mogu parkirati i tamo. Jako lijepo mjesto za parkirati je nekih 1.400.000 km iza Zemlje. Isto je Lagrangeova točka, dosta stabilno i tamo smo zgurali sve što smo mogli od observatorija za promatranje svemira. Nije u hladu Zemlje jer je toliko daleko da taj hlad je nebitan. Ali recimo tamo su smješteni te zvjezdarnice koje moraju imati pogled, a da nisu blizu Zemlje, da ne smeta svjetlo i toplina Zemlje. I te koje su u toj Lagrangeovoj točki nisu u sretnoj poziciji. Ne gravitacijski da, ali Zemlja je skoro kao zvijezda repatica i mi gubimo dio atmosfere. I taj dio naše atmosfere radi jedan jako električki nabijeni rep. I on tuče te satelite koji su tamo u toj Lagrangeovoj točki. I tamo je praktički stvar neiskoristiva. Ne, dodaš oklop, zaštitu i onda radi. Jedan dio našeg slušatelja ima jedan... Mislim, ovo je bilo za Zemlju. I nije tako jednostavno. Da li se tamo može naći da se slučajno parkirao neki asteroid? O tome se I upravo... odgovor je da. Ali o tome se upravo radi. Dakle, on spekulira da je tamo možda nešto... Ima kruitne pleše između jedne i druge točke i sad se traži da li ima još koji, jer to je onda odmah iskoristivo. Znači, udaljenost uopće nije bitno to što je na 150 milijuna kilometara, ali je na istoj razini od Sunca, tako da transport od onuda na ovamo te ne košta skoro ništa. Kao jedan nosač aviona bi to onda mogao biti. Radi se na tome, trenutno nemamo satelite tog tipa ili imamo nekoliko objekata koji klate, nisu perfektno na tim točkama i mijenjaju položaj tipa ove asteroid kruitne, ali i Mars ima takve točke, posebno Jupiter, njegovi trojanci i sve oko Jupitera je tog tipa jako važno, ali mi nismo sad spremni za to napraviti. Znači, i da ga nađemo ovog trenutka, tehnologija, svjetske financije, to nisu spremne za to. Koliko će nam teleskop, odnosno observatorij Vera Rubin, moći pomoći u spoznaji? On bi trebao biti revolucija. Znači, mi pričamo o teleskopu koji ne slika nebo. Mene me zanima ta točkica i sad ja idem slikat 2 sata to. Taj teleskop zanima sve. Ili bolje reći, on se uhvati i snima. I snima. Radi film svega. A onda tebe zanima ta točkica. Iz tog filma koji on napravio si izvučeš taj komadić i gledaš si taj komadić jer je on poslikao sve komadiće. I onda ako imaš dobar softver, a to pišu već 10 godina, on bi trebao povaditi sve objekte koji su potencijalno opasni, sve supernove, 9, 10, 11 planeta ako postoje. Naprosto, on bi trebao odraditi to sve, ali ne da to rade ljudi, to mora odraditi stroj. Znači, jedna slika tog teleskopa je 3200 megapiksela. To niti jedan kompjuter ne može vidjeti na ekranu. To je naprosto toliko velika slika i svakih 15 sekundi radi jednu takvu. Paf, 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 paf. I onda se vrati ponovno. Paf, 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 paf. Tako treba da napravi cijeli film i za to moći spremiti negdje petabajte, za to moći pregledati, obraditi, za te slike poslati iz Čilea u Arizonu
Znači, posebno optička vlakna su uvučena cijelom dužinom za to. Tako da to je jedan veliki projekt i u narednih par godina očekujemo revolucije. To je dobar uvod u najavu dolaska Željka Ivezića u Hrvatsku. Koliko sam ja shvatio i koliko sam informiran, za 2 tjedna bi trebao stići. Ima nekoliko predavanja u Zagrebu. Jeste možda u nekakvoj vezi, u connectionu da će doći na Tičan ili... On prolazi, ali recimo onaj koji će doći na Tičan i ostati radi preko ljeta, tjedan dana sa srednjoškolcem je Mario Jurić, koji je zadužen za tu kameru i za taj obradu slika i taj softver, a usput ćemo i dogovoriti nešto drugo za studente sveučilišta Washington, gdje su jedan i drugi smješteni, zato što je to se ne da raditi bez umjetne inteligencije. Znači, ili bolje reći, bez ekspertnih sustava. Znači, taj teleskop sam će trebati mnoštvo teleskopa pomoćnika, jer on neće moći, kad nešto nađe, neće stići raditi sve. I onda će trebati riješiti softver koji će koristiti sve teleskope svijeta kao jedan organizam. Vidjet ćemo kako ćemo to riješiti, dogovorit ćemo kad bude Mario došao. Ali uz te softverske izazove nama će veliki izazov biti i hardware, odnosno u ovom slučaju energija. Imamo najavu da Google, kao jedna od najvećih multinacionalki koja troši energetske resurse, planira graditi, odnosno financirati gradnju 5 nuklearki. I to je ono s čime ćemo se morati suočiti. Ne pričamo o nuklearkama kakve smo imali do sada. Pričamo o sljedećoj generaciji i posebno pričamo da Amerikanci će ići na torij. Zato što želiš imati nuklearnu elektranu koja ne može eksplodirati. Jer ovo pumpa rezervna, generator rezervni, šta kad sve te izgori osigurač ili ti dojde slana voda pa ti ne radi pa ti eksplodira. Znači ne smije se desiti da elektrana eksplodira. I onda ti je taj dio apsolutno sigurnosni, da ti elektrana ima nekoliko komora i da između njih se nalazi ledeni čep. U slučaju da frižider prestane raditi, čep se utopi, elektrana se ugasi. Tako da taj dio ide sada naglo, neće biti brzo. Nuklearke nije nešto da sad zamisliš, sutra imaš u pogonu. Ovo je kao neki panic switch. To je dugoročno razmišljanje. Onaj dio koji se sad trenutno radi je obnovljivi izvori u svim mogućim količinama i tu prednjači Kina. I ono što je iznenađenje Pakistan. Znači mi taj Indija, Pakistan ih otpilimo kao neki rat nešto, ali Afrika isto. Znači ti kada nemaš ničega ili imaš jako loše razvijeno, ti si u startnoj poziciji, u principu dobroj poziciji. Znači, da nemaš što izgubiti. Znači ti preskačeš 3-4 tehnološka koraka i odmah stavljaš ono što je najbolje sada tog trenutka. Jer uzmi samo elektrifikacija što smo mi imali. Znači u zadnjih i prve termoelektrane, i vuči dalekovode, i krivi transformator, i motori drugog tipa, i mijenjaj motore. I onda upravljanje sa strujom. I onda ti dolaze obnovljivi izvori, oni ti remete cijelu priču. Ideš iz početka i napraviš. I to su oni imali sa mobilnom telefonijom i oni nisu nikad vukli žice, ono što smo imali centrala, žice, cijela ceremonija, telefon na žice. Sve su to preskočili, što su odmah na mobilnu telefoniju. I trenutno kad gledaš gdje u svijetu je taj dio bum, Kina apsolutno sa obnovljivima, ali Pakistan recimo jedno mjesto od tih, Indija jedno mjesto od tih. Dobro, kad kažemo Pakistan mislimo na Engleze. Ne, Pakistan je posebna država. Pa je posebna država, ali Englezi tamo vode glavnu riječ. Nekad to bilo, kad je bila kolonija. Pakistanci vole otići studirati i raditi u Englesku, zato što je pitanje jezika i tradicije, ali je to zasebna država i velika je to država. Mi Pakistan otpilimo ponekad, ali to je velika država po strasti. Konačno pobjedili su sad Indiju u najvećoj zračnoj bici
nakon Drugog svjetskog rata. Kad pogledaš kako poprave puknuti blok od kamiona u Pakistanu, onda kad završiš pogledati taj YouTube, onda skidaš kapu i kažeš svaka čast. To smo mi znali raditi prije 80 godina i zaboravili smo. Vidio sam jednu, neka se nitko ne naljuti, lijepo vas molim, ali vidio sam jednu sjajnu humoresku kako će se Pakistanci obraniti od Indijaca. Poslagat će krave na granici. Indijci imaju problem, ne sa njima, nego sa Bangladešom. Jer je ovi iz Bangladeša... kradu im krave. Znači, ne stavljaš krave na granicu kod onog koji jede krave. Znači, imaš selo i nestale su krave. Bio kamion i odvezao krave ča. Tako da tamo su i druge nesuglasice. Bangladeš se dugo vremena zvao Istočni Pakistan. I oni tamo čuvaju krave jako, nikako blizu granice ih ne stavljaju. Dobro. Mi smo u nekoliko navrata spominjali onu nesretnu avanturu sa litinskim nalazištima u Srbiji, BlackRock i ostale kompanije koje su se raspomamile sa nalazištima po svijetu. I sad konačno imamo vijest da je u Sjedinjenim Američkim Državama, u saveznoj državi Oregon, pronađeno takvo nalazište koje je vrijedno, i molim te da posvetimo dovoljan broj minuta toj zbunjujućoj transformaciji brojki sa europskog standarda na američki. Dakle, govorim o kratkoj i dugoj skali. Pa ako možemo nakon ovoga što prokomentiramo... Kod nas bi to bio bilijun. Ono što oni zovu trilijun, to je 1000 milijardi dolara, to je negdje preko 1000 milijardi dolara je vrijedno nalazište. Milijuna, 10 na 12 je to. Ne, 1000. Znači, 1000 milijardi dolara. Nešto više od 1000 milijardi. Ne milijun, nego 1000 milijardi je ono što je vrijednost tog nalazišta. Ali oni kažu u vijesti da je to trilijun. Ma ne, imamo te razlike u načinu kako se izgovara. Pa zato kažem da nakon što prokomentiram... Kod nas je to bilijun. Ali puno ti jednostavnije. 1000 milijardi. Dakle, 10 na 9. Ne, 10 na 9 ti je milijarda. Dodaš još 3 nule. A dobro sam rekao, onda 10 na 12. Da. Ali nije to puta milijun, nego puta 1000. 3 nule dodaš. Onaj dio koji je... Litij nam ne treba toliko. Znači, tehnologija akumulatora litija je jedan trenutak u tehnološkom razvoju dok nismo znali to raditi sa natrijem. Da li je litij izgubio potpuno? Naravno da ne, ali jedno i drugo. A onda pitanje koliko dugo ćemo gurati sa natrijem dok ne budemo naučili kako napraviti sa aluminijem. Znači, cilj mi nije imati auto, nešto, kuću koja ima akumulator na, ako je moguće još nešto bolje. I onda dolazimo do boljih akumulatora mogućih, ali treba razviti tehnologiju da budu stabilni. I trenutno se došlo, što se tiče stabilnosti, uvijek je bilo da kupiš, a onda ti se pokvari baterija i baciš ča. Trenutno ti akumulatori za aute traju 1.000.000 kilometara. Znači, auto će propast totalno, izvadit ćeš si akumulator i stavit ga na zid u garažu, da cijelu kuću goniš još 20-30 godina sa tom baterijom koliki je kapacitet i trajnost. Znači, zaboravimo ono od prije. A onda velika litijeva nalazišta. Super. Nećeš dobiti dozvolu. Znači, mi pričamo o nacionalnom parku na granici Oregona i Nevade. Da, McDermott kaldera. I neće ti baš dati da sad ti možda ovaj predsjednik bi dao, odi kopaj i radi šta god hoćeš. Ali sve ono što se događa, dakle onaj pokret protiv kopanja litija u Srbiji koji je bio, imamo sad preslikanu situaciju u Oregonu. Kako je to državno zemljište, se rješava na jedan način dekretom predsjednika ide se kopati. Jer se već je rađeno u Drugom svjetskom ratu, kad je trebalo ogromne količine materijala. Išao je dekret predsjednika da je ratna situacija i sad nema cinguli-minguli oko toga. Dobro, u Americi nije ratna situacija. I proglasio, inače, sve što to radi sa carinama je zato što je proglasio ratno stanje.
kao posebnu krizu, onda on može dekretima upravljati. Ima jedan čudan predsjednički sustav, oni kojeg su nakon Drugog svjetskog rata izglancili na taj način da prelaziš u diktaturu bez da puno razmišljaš. Znači, onaj dio koji se sad dešava u Americi, da oni imaju sve što im treba. Znači, Amerika je i taj cijeli kontinent je čudo geološko, mineraloško. Problem je, mi to ne radimo jer je skupo, uništava prirodu i obrada tog materijala je, Bože sačuvaj. Znači, mi kada pričamo o propalim projektima u Jugoslaviji, onda pričamo o Obrovcu i o tvornici glinice. Ali za doći do toga ti imaš jedan jezero ogromno koje je asfaltirano da ne bi puštalo sa svih strana. Napuniš ga sa kaustičnom sodom, znači najgora lužina koju imaš, i onda unutra bacaš minerale. I ta lužina na toj ogromnoj površini gricka i proizvodi ono što tebi treba. To jezero kad puhne vjetar imaš kaustičnu sodu svugdje. Kad završiš posao, šta radiš sa tom kaustičnom sodom i sa tim jezerom? Pogledaj šta se desilo u Mađarsku kad je pukla brana i to se izlilo van, katastrofa epska. Amerikanci to ne žele, zato je sve u Kini. Znači, tamo kao Amerikanci imaju onu politiku, to su imali nekad. Jedan stari vic to kaže da ćemo najprije pušiti tvoje, a nakon toga svaki svoje. Recimo, to ti je razlog zašto Talijani ne koriste rudnike Predil na sjeveru Italije. Znači, oni imaju sve što im treba, jeftinije je to naručiti iz Afrike. A onda kad se potroši sve u Africi, njihovo i dalje tamo niko neće uzeti. Znači, politika je bila uvijek kupi tamo gdje je najjeftinije. Znači, u ovom slučaju, čak i nikal, ruda se izvozila u Kinu za je preraditi i vratiti natrag. Znači, Kina je bila servis i sad kada su se razljutili, sad je malo frks. Znači, da li imaš Germanija u Americi? Ne. Da, ruda, ali nemaš, ne daju. Da li imaš Galija? Nema. Trenutno su im Wolfram ukinuli, Amerikanci nemaju Wolframa, ili oni imaju ono što je u zalihama, ali Kina i ne prodaje više Wolfram. I to važi za sve te materijale koje su Amerikanci zadržali strateškima, tako da ono su rijetke zemlje. Niko to nije htio radi zbog gadnih lužina koje su opasne za okoliš. I kako će se to riješiti kad budu morali kopati? Sad će kopati, napravit će predsjedničkim dekretom. Ali neće uspjeti. U ovom slučaju sada sve će se riješiti u roku od par godina. Ti nemaš dovoljno vremena za pokrenuti potpunu proizvodnju tog tipa. Znači, sve će se riješiti sada. Znači, Amerikanci moraju shvatiti da su napravili glupost, da nekoga ko je strateški razmišljao 30 godina ne može sada prevariti. Ono što je rekao američki predsjednik, ti nemaš karte. On sad nema karte. Trenutno u ovoj igri Amerika nema karte za igrati tu igru. Govorili smo nekoliko puta da dobar dio znanstvene zajednice se zarekao da ako Trump pobjedi na izborima, da će odseliti, napustiti Sjedinjene Američke Države, da će otići živjeti u Kanadu, što se manjim dijelom i dogodilo. No sad imamo veliki odliv mozgova. I to je prvi put da se Sjedinjene Američke Države susreću sa nečim što se zove odljiv mozgova. Mi smo to imali 30. godina u Njemačkoj, 20. stoljeća. Zbog nacizma? Zbog rasnih zakona, zbog ovog, zbog onog. Naprosto ljudi se nisu osjećali vrijedni ili su bili izbačeni posla i otišli su Velika Britanija, Amerika koja je htjela primiti. Ono što se sad dešava di apsurd, di taj tok ide u suprotnom pravcu. Znači, ako si ti ekspert i osjećaš se ugrožen ili si dio gej zajednice ili nešto, neka od tih manjina koja će biti u žrtveno janje u tim procesima, onda najbolje ti se preseliti tamo gdje nećeš biti žrtva. Ako si sposoban, da nije problem naći posao. I Europa trenutno otvara nove fondove za to.
Znači, otvaraju se fondovi da se najveći eksperti dovuku u Europu, ali ti fondovi postoje već 30 godine u Kini. Znači, Kina je cijelo vrijeme nudila i svojim Kinezima koji su u Americi da se vrate. I ostalima da budu mentori. Ali i svim drugima. Znači, ja znam recimo neke Talijane koji su sa sveučilišta Genova praktički se preselili u Kinu zaraditi genetiku tamo. Zato što je to bilo place to be, jer je to bilo meni mi treba ta oprema i sutra ta oprema ti je bila na stolu. Da, pričali smo o čudnom i vrlo napetom odnosu predsjednika Donalda Trumpa sa korporacijom Boeing. Nikako da mu naprave taj Air Force One. Obećali su sad ove zadnje obećanje da će biti gotov do 2027. Najnoviji Boeing 747-8. Međutim, on je odlučio prihvatiti poklon, dar Kuvajta. Oni su mu obećali... Mislim da nije Kuvajt, neka od tih država. Mislim da je Katar, ali dobro. A može biti da je... Svejedno je. Ne možeš prihvatiti dar od $400 milijuna i očekivati da ne možeš vratiti niš nazad. Ne, on je rekao da će ga zadržati čak. Nakon što više ne bude predsjednik, da će to biti njegov privatni avion. Inače, to se ne može u Americi raditi i to u stvari u niti jednoj državi se to ne radi. Čak ni Tito nije zadržao poklone koje je dobio. Da, ali iznad Tita nije bilo nikoga, a iznad Donalda Trumpa je ipak njihov kongres koji o tome mora odlučivati. To će se razriješiti, uopće nemojmo se brinuti oko toga. Da li njemu treba zlatni avion i kako će Amerika to rješavati. Hrvati će imati samo povratne posljedice onog vjetra koji dolazi iz tog pravca. Naš posao je biti pametni, radišni tu, a Amerikanci samo gledati i razmišljati ne desilo nam se. Znači, da li mi možemo otići u kulturni kolaps kakav je otišla Amerika? Odgovor je da. Da li imamo ono što se zove ljudski kapital? Da to spriječimo. U principu bi se čak i moglo, ali edukacija, država mora početi razmišljati da ne odemo u tu dekadenciju koja je tamo. I taj kulturni kolaps treba spriječiti. Ne pričam kod nas. Europa je u pitanju. Hrvatska je samo mali komadić Europe. Da. Imamo jedan upit o 3D kristalografiji. To je u fizici i u kemiji i u biokemiji, u farmaciji gnjavaža, ali to ti je kruna kad želiš razumjeti kako ti se kemijski procesi dešavaju. I za recimo odraditi tu kristalografiju nekad su se koristili rengeni i danas se grade ogromni strojevi koji se zovu sinkrotroni. Za razliku od ciklotrona, ovaj sinkrotron proizvodi sinkrotronsko svjetlo rengensko i oni jesu u stanju odrediti strukturu molekule odmah. Nekad je to trajalo mjesecima, godinama, sad je to jedna slika. I ti strojevi su jako skupi. Mi ga imamo tu pod nosom praktički kod Trsta, taj veliki sinkrotron Eletra koji je u tom poslu jedan od najmodernijih u svijetu. Sva farmaceutska industrija, svi ovise o tome. I na kraju DNK nikad se ne bi bilo otkrilo da nije ona cura Franklin rekla da je spirala i onda je ovima se upalilo kako uopće stiže genetski zapis i kako izgleda kod živih bića. Znači, kristalografija je riješila strukturu DNK. I umrla je prije, nije dobila Nobelovu nagradu, to je jedna od onih sramota. Da. I ove trojice koji su se skrivali da ona nije bila nebitna. Da, sva ta dostignuća u znanosti koja idu eksponencijalno u zadnjih 15 ili 20 godina, zajedno sa novom informatičkom revolucijom, koliko će nam pomoći da ili opovrgnemo ili potvrdimo teoriju multiverzuma? Ništa od toga. Multiverzum ti je hipotetska jedna. Zato kažem, koliko će nam pomoći da opovrgnemo,
Ako ne... Ne možeš to tako napraviti. Znači, ako imaš nešto da je na teoretskoj osnovi i da ne možeš naći dokaz, onda sve ostaje, sve hipoteze su ti ravnopravne. Dok ne nađeš način za nešto dokazati. Nije da nisu probali kad se širi naš svemir, da li je u onom primordijalnom plamenu tragova sudara sa nečim drugim. Znači, uvijek nešto pokušavaju, ali multiverzum naprosto otpišimo kao ovo je nešto jako štos, moglo bi biti, ali mi trenutno nemamo uopće ideju kako to ispitati. Jer ja sad ne mogu precizno reći u postocima, ali ogroman broj literature, takozvane znanstvene fantastike, je upravo ideja... A nije ti ta dimenzija na taj način. To su drugi svemiri. Ovaj svemir ti, po onome što znamo, nema četvrtu dimenziju, petu dimenziju, šestu ili fizičari, teoretičari su radili sa 12, 11, kako koji. Ali niti jedan skok iz jedne dimenzije u drugu nismo vidjeli, a da se desio mjerljiv. Ili imali smo ono vrijeme kada su Talijani javili da se neutrino kreće brže od brzine svjetlosti. Onda je bio trenutak, wow, greška je bila u satu, nije se desilo. Ali recimo da smo imali neutrino koji ide brže od brzine svjetlosti, bilo znači da preskače u jednu kraću dimenziju, putuje kroz tu dimenziju i vraća se u ovdje i to bi bio jedan od tih prvih dokaza. A inače, što se neutrina tiče, jako smo nanervirali jednog našeg slušatelja Ratka iz Čabra, koji je naprosto napisao da umjesto da radimo radio emisiju, da odemo čitati knjige i da učimo. Recimo da to pojednostavljenje koje mi tu radimo u ovoj emisiji oko neutrina, sam ja rekao da je Majorana otkrivač. On je jedan od otkrivača i te čestice nikad nije jedan otkrio i Nobelovu nagradu obično dobiva jedan. Znači, tu je i Pauli, tu je i Bohr, tu je naprosto hrpa njih i ono što je bio cilj kad sam spominjao Majoranu, otići, potražiti na Wikipediji, vidjeti tu osobu koja je jako, jako posebna. A onda onaj dio koji je taj slušatelj napisao da mi u stvari vulgariziramo znanost. I to je istina. Znači, ova emisija je mjesto gdje se znanost pokuša stisnuti na nešto što je odmah razumljivo i to nije prava znanost. Ali kakva je razlika između vulgarizacije i popularizacije? Isto je, to je apsolutno isto. Gle, i u dobrom društvu smo. Kada su se prvi pjesnici usudili pisati, a ne na latinskom, škandal je bio neopisiv. Kada je Carl Sagan kao planetolog otišao raditi emisiju Kozmos, ispljuvali su ga kolege da napravio vulgarizaciju onoga što je planetarna i astrofizika. Ali to možemo reći za svakog učitelja koji u školi dođe, kaže djeci, imamo 3 agregatna stanja, kruto, tekuće i plinovito. Isto je vulgarizacija. A šta je? Imamo ih 5 tih stanja. Običnih plus imamo degenerirana stanja, hrpu toga. Ali djeci je najbolje početi sa 3. I ova emisija je napravljena da mi ovdje promičemo znanost, vulgariziramo koliko se može, ponekad zaribamo u onom pravcu da možda je previše vulgarizirano, ponekad je previše stručno, ali jednog trenutka naši slušatelji ne sami pišu da oni su prevazišli eksploru, da su otišli dalje, da im to sad previše jednostavno. To je cilj. Neki od njih, drugi još nisu. Ali to je cilj da ti nakon ove emisije odeš na Wikipediju, na internet, potražiš sam i onda vidiš taj dio Majorana šta je bio i koliko je njegova teorija o masi i o paralelnosti u stvari ogromna, jer danas svi gledaju opet prema njemu za razumjeti šta se dešava sa neutrinima. A gledaj, kako ide početak, možda je treba reći da je on jedan od. I svi oni dečki... A znam, ali tražiti dlaku u jajetu u svakoj... Ali nije nas slušatelj trola u tom smislu, jer je stavio svoju adresu unutra. On je naprosto bio silno nezadovoljan i rekao da smo mi nesposobni. Sve u redu. Onaj dio koji treba reći da posao učitelja je
Da ne ideš izigravati sada znanstvenika i djecu daviti i objasniti da sve što oni rade iz fizike da je bez veze, jer bez diferencijalnih jednadžbi to ne možeš objasniti. Da. Ali nećeš nikad doći do diferencijalnih jednadžbi ako ne prođeš sve ono prije. Sve znanje ide u stepenicama i ove prve stepenice su sve vulgarne. I ovo je emisija gdje se znanost vulgarizira. Odgovor je da. Dobro. Kad spominješ latinski, Vergilija i sve ostalo što je prethodilo modernome... Ma da se razumijemo da to pjesnično na latinskom jeziku. Ko zna latinski jezik? Da je to apsolutno vrhunski napravljeno. Htio sam zapravo pitati kako to da naš mozak i konačno, kada si pričao o dimenzijama, došao si sve do 11. i 12. Kako to da sve ovo što je plošno, konačno, sad nas gledatelji gledaju na ekranu koji ima samo dvije dimenzije. Ima visinu i ima širinu. Nema dubine, jer ne postoji. Elektroni u LCD... Dobro, to odrađuje naš mozak zato što mi živimo u 3 dimenzije. Nije mozgu to problem. Mozgu je problem 4. jer ne postoji pattern kako to odraditi. Ali nismo uvijek. To je izmišljeno u rimskom dobu. Vitruvije je izmislio 3. dimenziju. Nakon toga je to bila zaboravljena znanost, zaboravljena dimenzija gotovo 1000 godina da bi se tek... Mislim da je Mantegna prvi u neposredno, dakle, kasni srednji vijek i renesansa, opet postigao i vratio se na Vitruvije u pozornicu. Kako to da je našem mozgu to tako jednostavno zamisliti? A nije mu teško, a izuzetno mu je teško zamisliti 4. dimenziju. Ne, zato što 4. ide van naših iskustava. Zašto? Ali nemoj misliti da je jednostavno. Recimo kod beba. Znači ti pokažeš ilustrirani časopis i gore su neki autići. Beba će ići probati uzeti autić sa slike. Znači mi smo wired, mi smo pripremljeni za trodimenzionalni svijet. Dvodimenzionalni svijet je nešto što smo mi izmislili da bi mogli prenositi informacije o trodimenzionalnom svijetu. Nama recimo sad dolazi i to će biti barem prema Apple-u. U narednih 10 godina naočale bi trebalo zamijeniti telefone. Mi ulazimo u trodimenzionalni svijet naš i trodimenzionalni svijet informacija. Gle, ne znam da li će biti pokolj mladeži kad se to desi, interesa i strasti, ali unutar 10 godina se očekuje da mobilni telefoni, kakve poznajemo, budu počeli biti zamjenjivani naočalama. Dobro, Google je već imao jedan neuspješan pokušaj. Pričamo sad o nečemu što mora uspjeti. Ovi tehnologije ide u tom pravcu da bi zbilja moglo biti da nosiš naočale da ti ne treba telefon. Ali to će onda biti potpuno virtualna stvarnost. Miješanje. I onda je doista taj multivers, odnosno paralelni svemir, realnost. Jer ćeš živjeti u nečemu što ne postoji. Dobro, to su ti virtualni svijet, ne dimenzija prostorna, nego jedan od ovih svijeta. Ali nema razlike kad si uvjeren u to. Ma nećeš ti puno živjeti, ti ćeš relativno brzo umrijeti kao čovjek u tom prostoru. Mi sad pričamo o nečemu šta znači biti čovjek. Kad idemo sad definirati da li je čovjek živjeti u nekom virtualnom prostoru, imati virtualne prijatelje, razgovarati sa umjetnom inteligencijom i umrijeti. To nije definicija šta je čovjek. Ali Zuckerberg upravo u tom pravcu ide. On kaže da se moderni Amerikanci žale da nemaju prijatelje, ne samo moderni Amerikanci. Čovjek koji ima inače u životu 3 prijatelja, ima puno prijatelja. Svi mi mislimo da imamo puno više prijatelja, a onda kad dođe situacija koja iznjedri onu istinu o prijateljima, uglavnom se razočaramo. Nema čovjeka koji to još nije probao. Opet moramo definiciju, ali u principu prijatelj je neko koji pusti tog trenutka posao koji radi da tebi dođe pomoć jer si mu se ti javio da si u kriznoj situaciji. Znači, i nije da toga nema. Sve zajednice koje su sačuvale
te ljudske odnose toga ima. I ono kada se ponekad kaže selo sa omalovažavanjem je totalna katastrofa. To je mjesto gdje još postoje ljudski odnosi. U Americi Amiši definitivno funkcioniraju da ti ako zatrebaš pomoć da ti cijelo selo skočiti. Pa dobro, i Hrvatska tako funkcionira. Ma nije cijela, naravno. Ove male zajednice su ti takve. Ali taj dio, ono što je mi koji smo ta generacija, osjećamo se loše kad vidimo da to nestaje. Jer je to bila jedna dodatna vrijednost koja je činila život vrijednim. Biti bez prijatelja, biti bez nekim s kim ćeš podijeliti dobro i loše je u principu jedan jako prazan svijet. Poštovani i dragi, dakle, zadnja ili jedna od zadnjih rečenica ili konstatacija. Mi smo vaši prijatelji. I vi ste naši prijatelji. Ali smo virtualni, nažalost. Pa, imat ćemo predavanja petkom, dakle, na Tičanu. Napravit ćemo nešto u pogledu toga, možda ih i snimamo, tako da možda ljeti budete s jednom drugom eksplorom ili barem emisijom koja se neće tako zvati. Prošli petak smo zatupili 2 sata, čak i mački je dosadilo. Hvala vam lijepa, do slušanja, čujemo se, slušamo i gledamo narednog tjedna. Budite zdravi. Do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva Što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula.